Conrad Mwanza wasentumbane. Umumo kathesi ngokubona kwami kulezi into ziyathembisa. I think thina njengabantu esihlala ku diaspora kumele siphenduke ekhaya siyethuthukisa ilizwe, ngoba into engiyibonayo kakhulu ukuthi ama foreigners ayangena whether ngama China kumbe ngama English, I mean indizamtshina zigcwele zisiya eHarare lakobulawayo. So engikuthuthukisa abantu abaningi kakhulu abaphetsheya ukuthi bephenduke ekhaya bezo investa. Kuqakatheke kakhulu ukuthi lathi njengabantwana baseZimbabwe aba exposewa ngamanye amazwe ukuthi bebuye bephendukise izinto abazifundayo ukuthi bathuthukise ilizwe. So ilizwe size lithuthukiswe ngomunye umuntu, lizathuthukiswa yithi. So ngendlela sometimes siyamelela ukuthi ipolitics zibe right, and yes kungaba into right kakhulu, but I think asiqaleni manje lokho izinto sizatshintsha mbayimbaye, siqaleni ukuthuthukisa ilizwe manje. Ngokubona kwami upresident into engani iqhakathekile ekathesi ukuthi uya-engage labantu. So ngibona kuyinto eqhakathekileyo ukuthi at least kuyasinika ihope. But okuqakatheke kakhulu again futhi ukuthi nxa ama elections ebuya abantu behambe beyevota be-express ukuthi bafunani. But kakhulu okuqakathekileyo ukuthi sibambaneni ilizwe lonke. Engikubonayo sometimes engikwesabayo ukuthi asibambananga ngendlela enkulu. So lokho ngikhuluma ngento eziqhakathekileyo. Okuqakatheke kakhulu ukubambana, ukuthi sisebenzeni ukuthi sithuthukise ilizwe, ukuthi labantu abasephetsheya besebenzele nabantu abalokali sithuthukise ilizwe. Ngiyabonga kakhulu. Igama nguConrad Mwanza waseZimbabwe. Ngiyabonga.